kada pređemo na nas. Znači, gospođo Vlačka, zadržite se na pitanju. ja bih voljela znati zašto su se kolege vijećnici, zašto se okreću, recimo pogotovo kad ja postavljam pitanje, vezano uz to, dakle, niko mi nikada nije radio u rafineriji, nisam nikad bila u mogućnosti donositi ikakve odluke koje se vežu za INA-u Sisak, dakle, zašto nisu u stanju poslušati pitanje na jedan dostojanstven i pristojan način. Je li to vaše prvo pitanje? Ne, s obzirom da ne znam kome bi uputila. Ovo je zaključak. Po poslovniku ga upućujete gradonačelnici, zamjenicima i pročelnicima. A gradonačelnici teško upućujem pitanja kada dobijam odgovore na njih, a vi trebate biti brinuti o dostojanstvu gradskih vijećnika i zapravo zadržavati ovdje red i nekakav kakav takav ljudski dijalog, kojeg ja ovdje u ovom času ne postavljam pitanje da kako. Dakle, gradonačelnici, kako sam i navela, sukladno strategiji zelene infrastrukture, koja doprinosi usvajanju EU strategiji o bioraznolikosti, a mi ju danas donosimo ovdje na gradskom vijeću, kako se u nju uklapa odlagalište opasnog i neopasnog otpada u naselju Novo Pračno, čiji je nositelj projekta firma Rijeka Tank. S obzirom da smo vidjeli da i Novo Pračno naravno ulazi u tu strategiju. Jel? Dakle, tu sad ne možemo govoriti o tome je li to vezano uz ministarstvo, s obzirom da je Novo Pračno ipak naselje Siska i mi danas donosimo ovdje tu strategiju. I drugo pitanje, jesu li počeli sanacijski radovi na vrtićkom objektu Radost, Sisak Novi, s obzirom da smo zadnji puta čuli da će radovi biti gotovi za mjesec dana. Eto, hvala na... Hvala. Gospođo predsjednice, ja vas zaista molim. Danas je iz redova HDZ-a, za koji znamo da je besraman i prgav i bez imalo kulture, izrečeno nekoliko ozbiljnih uvreda. Ne na konto mene, nego na konto vijećnika koji su išli za govornicu i dobacivano im se, korišteni su izrazi kao smeće i kao prodano. I molim vas da kažete opomenu predsjedniku kluba vijećnika koji očito će morati užurbano kupiti još jedan tom bontona, jer mu ovaj nije dovoljan. Nisam zadovoljna što tako prešutno preko svega prelazite, znači oni dobacuju ljudima, a ljudi trebaju to trpjeti. Znači nisam zadovoljna. Što se tiče upita gospođe Vukelić, mislim da je sjedila valjda sa Šabanom kad su slagali pitanje za aktualac, pa nisu skužili da postavljaju isto pitanje, tako da neću ponavljati. Što se tiče strategije zelene infrastrukture, izuzetno sam ponosna na nju, vidjet ćete da smo napravili odličan posao, ovdje je i ekipa koja je radila na njoj, koja će vam prezentirati, tako da ćete zaista vidjeti da se, pored svih ovih tvrtki koji se u gradu bave ekološkom problematikom, znači okolišem, može i grad uključiti kroz konkretne projekte i sigurno sam da ćete shvatiti koja nam je ideja bila iza sastavljanja strategije zelene infrastrukture. Nepojmljivo mi je dakle da vi koji ste opcija koja je omogućila gašenje sisačke rafinerije, koji ste omogućili da hrvatska nafta završi u rukama MOL-a, sada dobacujete nekome da je prodano smeće. Nepojmljivo mi je to. Nepojmljivo i besramno. Mislim, ja i opet nisam dobila odgovor na svoje pitanje, jel? Ja bih voljela, kao prvo, gospodin Šaban, kolega, ja nismo postavili ista pitanja i ja znam da ste vi jako dobar logičar i znam da ste jako dobro čuli pitanja koje sam postavila. Dakle, kako se uklapa odlagalište opasnog i neopasnog otpada u naselju Novo Pračno u strategiju zelene infrastrukture? I molim da mi se odgovori isto tako na pitanje vezano za vrtić.
I jedan prijedlog, mislim, ako niko ne želi baš taj bonton, možda da se da ravnateljici knjižnice da baš sad ta knjiga tu ne putuje. Da su da ko? Molim gospodine Živanović.